Singhason hawar ke parlo tikok lang sorat lapen rong kripli arong asaratum chipang rumpet pen radamai pi kepadu. Recreation Park along Ingdeng pli thekedar mit ke pamanpon. Ingdeng cricket home ke chok ningka ne sek Lokimon sangha soarlo chingria mai misen pen kipachun. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hardworking farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. KarbiAnglongLIVE ada babirtang tonpen arjuponikta. Kopi apot si rong kripli ara chingrum nangkokma pulotangte tikok langso ahawar ke parlo PRF mate proposed reserve forest nang KBG pu aputhak chethan chimum pon tangho. Lapen radalam the enponsi labangso hawar alongke PRF mate proposed reserve forest abangke mentunita chedondun thek the lapen radatum chesong pon nangkok pu pusi radamai pialong chethan ponlo. Labangso phi tikok langso rad lapen rong kripli arong asaratum pen pherangkya mai phanangkok. Pherangkya mai ke phapon nang kokalam theki lapuhenlo tikok langso hawar long PRF mate proposed reserve forest nang KBG pu ratatum ajulong si locality si mate non ki khibom MP marsing ti so phantami memorandum alo sidami pi pajirdam etloku lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanga phantami labang so puthak memorandum alo pi pajirdam long iki Lapen tikok langso arat atum kachuning report non kichari bom team Karbi Anglong atuma phan sitami PRF abanki nang bi bedet asonte misen jimapu si ning jepon. Lapen jongsi proposed reserve forest tikok langso hawar along nang bi kok pulote non MLA kilik apor hut pusitami madu asong mate party sitami ranglong lela pen woda matsi jogje puta nang pachini dun pherangke athengnol. Masih ni tunge patake longta ka siksak do la sojo ni si pini bange PRF na terek pinaji tiko hawar penke pubang sinil tumke la CM sarlong tadamlo MP sarlong tadamlo la pen vis officer long staminil tum damlo la si josi na terek pipe bulunte nil tumke dake tiko garat ke inglong rit pe sutiki pensi kireng chot episo so chepareng chot la si PRF na terek pipe pote dang si plan di sonam bikok bulutante nil tumke la ke rit panlong le nasona apirchisi je plan det po la loputi tike bongru ki dang nang play set po nil tum rat ke siksak do kongji la supena joini si nil tum ke pini bangke PRF na terek pinai pu pini rat along stami ing samjin pen nil tum malam this tami na chipaklang ponang koklo la pena ku la nil tum malam pen nang krokre council solo nang krokre CM ta nang krokre EM law MP ke ha ta nang krokre forest department pe nang krokre puti ke wangji por ke nil tum ke
forest office no stami nil tungke dharna stami dudam nang kokpo lapen council na theno stami nil tungke dharna dudam nang kokpo an CM chamber no stami nil tumi dharna dudam nang kokji atheno tungke ladak pengil tungke chitre thai masavilu lasi bang adet no si vaccine pipe pulutante bang phanon si pata pibom pulutante nili tum karbia phanon si council pen pata na pipe la hamai no PRF chot tanang trek pipe pulute nil tum ke wangji por ke pini ke no nil tum lan si radlong si paklang chonlang bang chi song thek paklang chonlang ke wangji ke nil tum ke ki bi ki thi sar phi sar pusi ko son ko an ma chi song na yang dean ke nil tum ke chi song pon nang kok plu pusi pini a media long pesta nil tum ningalam thi chi paklang pon nang kok lo lasi nil tum kadu veta gambura side lo lasi nang chuneng rilo lasi man peng kido sar EM sar local EM sar morsing tiso anparta dimosa la pen Karbi Anglong kachutoy dun MP sar nang liphan nang chuneng rilo lasi nilitum tikok langso arat pen nang nilitum kewang nang li phan nang kachitong dun alam pen nang li jumesen lo nang athan dun la swateng si nilitum phan nang athana teng bensi nang li tame kambang nang klem pinang pu busi nang li phanta chuneng rilo lasi nilitum malong tikok lang solong PRF buke nilitum PRF aputhak nilitum kachini ke la November 11 tarik la sarni si chini lo la nilitum chini dat pen lasi nang lilong wang lo lasi nang lilong ke wang ateng pen nang li singason along bangke forest ria paputhak bangke binang nelu lapen nilina penta unan ke nang chirap dun po la so puthak nang than pon thega pot na pen nilitum phan nenga pathe pot nang li phanda churulo lapen anparta CM along pusitame nang li lampen nilitum kachingki damlong pot nilitum tikok lang suarat anta neneng arong ulo lapen rong asar petan neng arong Puluni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. All Karbi Anglong Buildings and Others Construction Workers Union Central Committee Dipu pen pater piponsi kedamtang matijong ni phaing korai siarni Dipu Recreation Park along thikedar mitpu athepi and ponsi ingdeng pli aparman Karbi Anglong adang pi aso asa sai kachuklem bom mystery thekadars atum doan sai kiklem kidu kisung kachetong nang aputhak koson abidi pensi kachepajok pon thekjima aputhak chethan che pare amai RD doklong pen chingki chingwai pon Karbi Anglong ara datung madua thekadars aphanle sai paklemji pustami langchari paminangji kali plote tangka le pondeji sai ke claim hinodak chokche det pusita Kitoivek abangpo abang phisi adai chenangji athe non malom angtan pen kirang athekedarta dopik lasi chere nangji lapen aniwang sai kachong dat mate labor atum kelong nangji atangka apora teng pen jongsi madu athekedar non tame tangka pipe mate long le polote Karbi Anglong Building and Other Construction Worker Union asai himalong humri tami pusi plardak pen pachini pon Bangso mayalong ongdung mystery thekadar asai kachuklem atum chitongtun la song bong all Karbi Anglong Buildings and Others Construction Worker Union Maipu Dilip Kiling Dun Maipu Joy Hansi Assistant Secretary Bharat Bay Secretary Ajamad Ali Sonjit Ingleng Puti Raja Borbhuya Special Guest Kajal Bhatia Charya Special Guest Pritna Nunisa Labor Officer Dipu atum tami chitongdun si misen benjamik pichun pon Lasidak nilitum main juntulah program bangke juntu thekadar mana juntulah pini poka thekadar bude kalilu dak juntu painter thekadar dolo dak kat painter thekadar dolo dak plumber thekadar dolo tiles thekadar dolo dak doan dan nikan sek nilitum dak chingrum si dak isun ke boy pimala tum nikan sek ke claim ke dam juntu don kiwang mi don nikan banta boson si claim kita ima ako nili tumpen da thekadar van ko ansi ka cherap chitu ima la sofu thak nili tumla chethan chimung lo dak lebar 25 বছর হয়ে গেল আমার লেবার ইউনিয়ন অল কার্বি আংলং লেবার ইউনিয়ন
আমি আমার সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার কার্বি ভাই সকল বা আমার মিস্ত্ৰীজন আমাৰ ভাই বন্ধু সকল লৈ আমি এইটো আজি ঠিকাদার মিট ডে পালন কৰিলোঁ দুইবাৰ দুগুলি হিচাপতে আৰু আমাৰ ভাই বন্ধু বন্ধুসকলে আজি 25 বছৰৰ পৰা আমাৰ লগত মিলিত আছে আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে বহুতে গাড়ী ঘোঁৰা চাইকেল মটৰচাইকেল স্কুটি কিনিব পাৰিছে ইয়াতে আমি বহুতো অৱদান আছে আমাৰ এটা ভুল হৈছে আমি এইটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ 25 বছৰৰ ভিতৰত আমি বহুত মানুহক সহায় কৰিছোঁ hong penstami aning hang aling alang tum dak munit labor manti chongda tum wanlong le lapen alang tum ladak aning hang aling anam punon ador punon enjam long le lahai puta me nil tum kache parai pondo lapen la kedar kache krong pen tum ladak tum karbinglong adang thebi kam ke klem dam mane kangri kangkrang pen lahis tami kam klem long le lahis tami tum kache parai pondo lapen kumani ঠিকাদার dak kupini kam claim chok chidet ba phangnu dak ulutangte nilituma office long na humri thame nilituma alang litum phan aron pening sai News report KarbiAnglongLIVE. Lakhaing kore trok Duarbaguri MEC constituency angkang Kurua Kengri Dolamara Bapuram Tokbi Arong Katu Rong Pharpi Memorial Girls Hostel Anparta Langpangri Aklamalong ke Pamanpon Ingdeng Cricket Home ke Chok Lokhimon Sangha Soarlo Chingri Amai Mesen Pen ke Pachun Ningkan Esek Lokhimon Sangha Soarlo Chingri Amai Atumpen ke Talon Pon Ningkan Esek Lokhimon Sangha Soarlo Chingri Amai Alam Thipi Masapsu Chini Ponsina Soarlo Tum Tami Pai Atumaphan Manpeng Chipi Ponra Kaching Hon Kachirai Kom Jongsi Do Pulote Pirthe Monidatum Hemtun Boche Pen Kiching Lok Hamphang Khei Lapen Longrita Paprang Dunsi Chingthodununji Labangso Lamthe Kurusar Lokhon Inti Heng Sek RDPC Soarlotum Angbong Manpeng Chipi Seroisi Guru ke Thanpon Aron Akam An Angri Isivet Mati Chingri Pet Nang Jipu Akimang Pen Kedamtang Surihini Rakrehini Aningkan Matijong Ipai Inkorei Siani Soarlo Amai Nang Sing Pi Kanglu Lasi Non Nang Talon Bom Wang Bom Si Ingdeng Cricket Home An Nang Chok Si Aningkan Wang Sidami ke Talon Pon Sidami Padupon Bom Lo Sayang denga ting pen porphai ke thom pen dowan pialong ningkan esek soarlo chingri amai amen pen kangthir methek piponsi ahirjumi chahangpon adon thuk porphai pia por kurukar chola pen porphai troxi apor soarlo chingri amai tum angdi isive pen kuru kengri chihumrita padopon karto asai judera pi radamai pita padopon Lapen mai do bomahut kilun lapen ke kan hai huita padopon si mai ardi pedopon bang solong mai phi sami pi rita ingtipi kachepahem phi pona mai long usa ingtipi pen ajok mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinya sai dengpon lo bang so mai long aluhi sar pi amana peng pen kabin rong hangpi man peng aluhi pen anima kiling pi kare singnar pi moina bepi Chopha Pangjang Aluhi Tumpen Purnima Teronpi Renuka Inglengpi Lapen Chopha Aluhi Pen Champa Ingtipi Atum Pen ke Chenglok Penangan ke Thekeding ke Thekere Atum Pen Chitong Lok Dhorom ke Kroirapet Atum Pen Nang Chitong Dunsi Dhorom Alam The Jumesen Ardi Do Jot Alam Kachitong Arad Atuma Phan Than Ponsi Bang Somai Ingthir Et Pen Pachun Pon Ke Chengsi Nang Litum Duarbaguri Press Club abitung apani litum Lokhimon Sangho Sol Chingri Mai Hinpen Kardon Nang Pajirlo Kardom Ingdeng ke Thom Ningkan Sek Lokhimon Sangho Sol Chingri Mai Bini Besen Pen litum Pachun Pono Desi Aningkan Wang ke dam tangan ningkan son tak litum Pendengan ningkan sitame Kadok abe Rat Lokhimon apang ke kroya rat
kacirung kacirap kacitu pen lapen anam lukhi mana herjume pen nil tum along ritin pen long ripriang kang pen solo cingri tum wang pen adak bini guru along herjume chen pen bini sayang deng doan sitami bipun met pen nana ponil tum ningarong pen pacun pon long lo guru sara ke mang lo pohelo solo tum hello payak he lasi payak he ka pacing tur dia pan ke solo tum han ho or pidunang ji mate solo tum han jakong horang pidunang ji pa ke mang pen solo tum ka cingri hello jakong ke thenai jola bangso ake mang pe si kurusar lo koning tien sek ni tum solo cingri mai nang seng pikang lo lasi la so sai kurusar ke mang tekang sai ang deng ni tum ke pacun pon je phan lo khimong ho so khimong song ho solo cingri mai long ar puke doan ni tum cerap cetu lapen lang lipan ke kroi lang dorom ke kroi arat doan cerap cetu sini tum pina mai sitami me phun me et pen pacun ponong lo lasi pina mai sai ang deng along alo hisar piaman pen tum kabin rong hang pi alang li ke phir ke phar asai pi alang li phan cha phapon lo lapen nil tum man pengalu hi pen sitami lokhimon songkho solo cingri solo lang caria sai pi ani ma bai do kiling pi pen cheng lo lamet asai pi kare sinar pi lapen klem sai pi lokhimon songkho molina bepi alang li tum pen cheng lo ke thek muchot ke muchot mate lokhimon thoram phan ka ching hon pon ahin pen solo atuman che phapon si pinia mainil tum cingri pet pen dipun met matning rong pen pacun pon long News Report KarbiAnglongLIVE. Kedamtang matijong ni phaing ko rahi siar ni nijang KarbiAnglong alo dongka mukam rong sopi West KarbiAnglong Chamber of Commerce atum pen ingdeng hini executive amai ing niponsi phudongka sarpo phan than charkli ponsi jakong horang tami chohang pon Chamber of Commerce atum tami arpu thedung do pupena joke ke claim kedam ke misenji aphan pura second executive amai paduponsi Chamber of Commerce abutung atum non iprang ke claim kedam ke misenji aphan chingki chingwai paduponsi rd do jot pen mai paduponlo bangso mai long West KarbiAnglong Chamber of Commerce chairman onteron chunbang harsing rongpi dun mai phu Sunil rongpi atum pen kedang lok la so mai long kachitong doan atum pen ke claim kedam ke misenji aphan dongka sarpo athan aphan chwar kliponsi jakong horang tami chohang ponlo la pen labang so mai long WKA COC chairman onteron pen phudongka sarpo athan karkli pen jakong horang ka chohang pon halapu dunmai phu Sunil rongpia hin pentami kedam tanga por hud rongkhang constituency alo chirok tok amai ki praman pon hud wathat langso police station a OC aphan pen josamet drugs aputhak pen kedang lok penangan hamphang asong ke misenji aphan ke than tikang aputhak apot kachuru tami pajir ponsi nilitum Chamber of Commerce abutung pen sitami ilitum hamphang ke misenji aphan ansusi chirok tok amai ke praman pon bomji aphan sitami alang litum Perangket hingno along pen pachini pontu. Ini nilitum West KarbiAnglong Chamber of Commerce la dongka sapu dongka risu athan nilitum la non kiwangi lang mate kedam tangan stami tum kiklem kimi kedam ini pon al nam do bu ini tangal nam do bu nilitum kacak di pon thega pot dunia bang putin apanda nili la staff pencenglok la executive cabinet pencenglok itum la West KarbiAnglong Chamber of Commerce la penada kacunam lapen la dokan daru adhum mani tuma kira kathang penceng lok itu manang rapan pinini itu labang suasi mati dongka disuruh je thokun akan abut umut bukan namisen lapen ditum ansusi ditum la West KarbiAnglong Chamber of Commerce ditum saida deitum dengpon pigi phan pusi ditum ang nam pinai jini to hang Chamber of Commerce আজি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ যেটো বৈঠক হৈছিলে আজি 21/12/2025 তাৰিখ মই দুএখাৰমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ মই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ ভাইচ চেয়াৰমেন হয় আৰু লগতে 12 অক্টোবৰ 2017 চনতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ যিটো কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিলে আজি 2025 চনৰ আজি দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত আজি সকলো আমাৰ
চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগতে ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ কৰ্মীসকল সদস্য আদি কৰি ভাইচ চেয়াৰমেন সকলো উপস্থিত আছে গতিকে মই এটা কথাই মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কাৰণ আমালোকৰ 7/12/2025 তাৰিখে দলনিত আমালোকে এটা চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ যিটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাত আমালোকৰ অতিথি অৰ্থাৎ বৈঠালাংছ থানাৰ OC ডাঙৰীয়া দিগন্ত শইকীয়া তেখেত উপস্থিত আছিলে তেখেতক আমি বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে যিহেতু দিহা পৰামৰ্শ সমাজৰ সেৱাৰ অৰ্থে আমাৰ যিটো নৱপ্ৰজন্মৰ যিটো আগন্তুক আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কেনেকৈ চলিব লাগে অৰ্থাৎ ড্ৰাগছৰ পৰা বচাই ৰাখিব Dongka Mukam Pen Wiki Be KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong Sports Association Kachirabdun Hanjang Langso Sports Association Atum Penche Pater Piponsi Ingdeng Inkora Troxy Karbi Anglong Athletics Meet Ninkan Surini Ra Inkora Pho Nonankeleji Matijong ni Pha Inkora Hini Lapen Inkora Kithom Nini Aparman ke Patu Pon Jiaphan Phirangkia Maya Longpen ke Pangdak Pon Lason si kedamtang Matijong ni Pha Inkora ni ada por phai sir ke bak por Hanjang Langso Sports Association Open Stage along Karbi Anglong Sports Association Apen Hanjang Langso Sports Association Atumpen Phirangkia Mai Kangnipon Ingdeng Inkora Troxy Karbi Anglong Athletics Meet ke Pado Ponji Mate ke Patu Ponji laki Kewangji Matijong ni Pha Inkora Hini Pen ni Pha Inkora ke Thomani si Pado Ponpo Lapen labang solong bang pharu ke thom pen bang pharu pho angkang Karbi Anglong angkang pen Athletics ke Pathurun Jiaphan Wangji Puta Pachini Pontu Labang so Phirangkia Mai Kang Nipon along Kache Tongdun Karbi Anglong Sports Association Athletics Kongchun Bang Rajan Rongpi and HSA Maipu Jesse Pathak Kongchun Bang Amit Puran Terang Lapen Langtuk Timungatum Chetongdun Karbi Anglong Sports Association and logote amar Hanjang Sports Association amar join with the press conference for বিচাৰিছো regarding holding of to our Karbi Anglong Athletic Meet 2025. Actually, November মাহতে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো হোৱা কথা আছিল আৰু যেহেতু আমাৰ এথলেটিক্স টি ইনচাৰ্জ আমাৰ কাছাৰ কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইনচাৰ্জ এথলেটিক সূৰ্যৰ অফাৰ তেখেতৰ মাজতে অলপ যেনে ৰোড এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল কঁকালত দুখ পালে আকৌ চেন্নাই যাবলগীয়া ট্ৰিটমেণ্ট ইত্যাদি কাৰণৰ ফলমূল আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ মেমৰিতে এই এথলেটিক মৃত্যু হোৱা কথা আছিলে সেইকাৰণে কিছু পলম হ'ল দেৰিকৈ হ'লেও আমি পাতিবই লাগিব সেইকাৰণে আজি এই অহা 21 তাৰিখে আহিব টিমবিলাক এই ডিচিশ্যন কৰি ৰিপৰ্ট কৰিব 22-23 দুদিন আমি ফুল প্ৰেজাৰ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব অল কাৰ্বি আংলং কিমান মান এথলেটিক্স প্ৰেজেন্ট হ'ব আৰু এইটো আমাৰ আসাম এথলেটিক এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতে আমাৰ আলোচনা তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেল মতে আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে Sangti Hidipen Presenterang KarbiAnglongLIVE Dangte pinya daba birtaki lapansi kang ton poniklo